سلام وسنايكم راتقتاتنا نابقنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم لوم معنتي اتا كيندر جيلد انتراكت بالفورمولار حاليا مساكم كملاينا سناي متتاوي እታት ምልእ ፎርሙላ ነዚኣ ትመስል ኣብስና ሕጂ አንትራግ ኦፍ ኪንደርጌልድ ሓተታ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ንምርካብ ማለት እዩ ኣብዚ ልዕሊኡ ሕጂ እንታይ ኣሎ ኪንደርጌልድ ኑመር ይብል ኣብዚ እዚ ኪንደርጌልድ ኑመር ሕጂ እሶም እዮም ብሕጂ ክህቡኻ ስለዘይተፈልጦ ዘሎ ስለዘይንፈልጦ ዘለና ምምላእ የድልየናኒ ኣብ ታሕቲ እንታይ ትብል ኣላ steuerliche Identifikationsnummer der Antragstellenden Person zwingend auszuführen እዚ እንታይ ማለት እዩ ከዓኒ እቲ ናይ ቀረፅ አይዲ ናምበር ማለት እዩ ቁፅሪ ናይ ግድን ክምላእ ኣለዎ 11 ቁፅሪ ኢና እሰን ሕጂ እና ብትሽዓተ ክመለኒና ክምላእ ስለ ዘለዎ ማለት ንስኻትኩም ከዓ ተዋሃበትኩም ቁፅርናትኩም እቲ ነዛ ፎርሙላ ወይ ነዛ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ዝመልእ ዘሎ ሰብ ናቱ ቁፅሪ እዚኣ ትመፅእ ኣብ ፀጋማይ ወገን ጋር እንታይ ኣሎ beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und das Merkblatt Kindergeld እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ምስ እዚ ፎርሙላ እዚ ተሰሪዑ ዘሎ ሓበሬታን ምሕበር ናይ ቆልዑት ገንዘብን Merkblatt Kindergeld ዝብልን ከዓ ኣስተውዕሉ ዝብል ዘሎ ማጭቱ ከዓ ቴሌፎnische Rückfrage tagsüber unter Nummer ሕጂዚ ብቴሌፎን ሓተታ እንድሕዳኒ ተመሊሶም ሕተለዎም ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ክረኽቦም ዝኽእሉ ብቀትሪ ክረኽቦም ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ቁፅሪ ትህቦም እንተደዲኹም ታቁፅሪ ማለት ግዴታ ይብሉ ሕጂዚ እንታይ ይብላሉ Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine Anlage Kind bei. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንነፍስ ወከፍ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ተሓትሉ ዘለኻ ውሉድ እቲ አንላገ ኪንድ ዝብል ፎርሙላር መሊእካ ምስ እዛ ሓተታ እዚኣ ኣቕርቢ ዝብል ዘሎ እዚኣ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ Anzahl der beigefügten Anlage Kind እዚ ሕጂ እንታይ ዘሎ ብዝሒ ናይቲ ምስ እዚ ፎርሙላ እዚ ምስ እዛ ሓተታ እዚ ትመልኦ ዘለኻ ወይ ተቕርቦ ዘለኻ ፎርሙላታት አንላገ ኪንድ ማለት እዩ ክንደይ ተቕርብ ኣለኻ እንድሕዳኒ ናይ ክልተ ቆልዑት ተሓትታ ኣለኻ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ነናቱ ፎርሙላ ክትምልእ ኣለካ ኣብዚ ክልተ ክትምልእ ኣለካ ንሕና ሕጂ ንሓትት ዘለና ሕጂ ናይ ሓደ ቆልዓ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ብዚ ሕጂ ንሕና ሓደ ንብል ናብ ቁፅሪ ሓደ ክንከይድ ኣብ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይብል ኣሎ አንትራግ zur Antragstellenden Person እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ናመ ሽም ማለት እዩ ተስፋ ዓለም ኣብዚ የማናይ ወገን ሕጂ ቲትል ይብላሉ ቲትል ማለት ከዓኒ ማዕርግ ማለት እዩ ሕጂ ዶክተር ንብሎ እዚ ንሕና ፎናመ ናይ ቅድሚያ ሽም ማለት እዩ ገብረ ህይወት ኣብዚ የማናይ ከዓ gegebenenfalls Geburtsname und Name Ausführer Ehe እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ናይ ትውልድ ሽም ካልእ እንተለካ ወይ ከዓ ብቅድሚ ሕጂ ጌርካ ዝነበርካ መርዓ ካልእ ሽም ሒዝካ እንተፀኒሕካ የድልየና ነዚ ሕጂ ንሕና Geburtsdatum ትውልድ ዕለት ለምሳሌ 14 ወርሒ 6 1986 Geburtsort ዝተወለደሉ ዓዲ ባሕሪን ንብሎ እዚ ሕጂ ንሕና ለምሳሌ Geschlecht ጾታ ማለት እዩ ጾታ ከዓኒ männlich ሕጂ ተባዕታይ ማለት እዩ Staatsangehörigkeit መንነት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኮኸብ ገይሮም ኣሎ Sie Hinweise እቲ ሓበሬታ ስራዮ ማለት እዩ ሕጂ ዛ ኮኸብ ገይሮም ዘሎ ዛ ትሕታ ኣላ wenn nicht Deutschland aber EU EWR Staat bitte Anlage EU ausfüllen እንድሕር ደኣ ጀርመናዊ ዘይኮንካ ግን ከዓ ኤውሮጳዊ ወይ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ማሕበር ኤውሮጳ EWR ዝብሎ ማለት እዩ ሃገር ኮንካ እታ ፎርሙላ አንላገ EU ትብል ምልኣያ ይብል ማለት እዩ ኣብታ ትሕቲ ከዓ wenn nicht EU EWR Staat oder Schweiz bitte Aufenthaltstitel beifügen እዚ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ እንድሕር ደኣኒ ኤውሮጳዊ ወይ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት በት ናይ ኢኮኖሚያዊ ሕብረት ናይ ኤውሮጳ እንድሕር ደኣኒ ዘይኮንካ ወይ ከዓ ውድ ስዊስ እንድሕር ዘይኮንካ እቲ መነባብሮኻ ተቐባልነት ዘለዎ Aufenthaltstitel ዝበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ንኽቕመጥ መንበር ፍቃድ ዘለካ ምስ እዚ ፎርሙላ እዚ ምስ እዚ ሓተታ እዚ ኣቕርብ ዝብል ኣብዚ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ኤሪትሬሽ ኢልና ያለና ኤርትራዊ ማለት እዩ እታ ናይ Aufenthaltstitel እታ ናይ መንበር ፍቃድ ናይ ዝዓዲ ከነረክብ ኣለና ምስ እዚ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ Anschrift Straße, Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Stadt. ሕጂ Anschrift ማለት አድራሻ እዩ Straße ጎደና Platz ቦታ ማለት እዩ ሁሉ ሓደ ከም ጎደና እዩ Hausnummer ቁፅሪ Postleitzahl ቁፅሪ ናይቲ ከተማ Wohnort ከዓ ዘለኻዮ ከተማ Stadt ከዓ ሃገር ማለት እዩ ከወይ ከዓ አውራጃ احنا حجي بزين تايلنا لنا فريدنسشتراسه قصر 12 73 728 اسلينغن امنيكا إلنا لنا بزين ماليتي فاميلينشتاند ስድራ ቤታዊ ኩነት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ መጀመርያ እንታይ ኣላ ሊዲግ ዘይተመርዓኻ እንተኾንካ እዚኣ ትመልእ እንድሕር ደኣ በቲ የማናይ ዘለዎ ወገን ኩሉ ነገር ትምልእ ኣለኻ ኮንካ ሳይት ብላሎ ብዚ ሕጂ ንሕና ሳይት 2000
سلسته كاب كنت شحن سلسته مالتي فهيراتت مرعواتينات بالطبع كابزيات تسلم ففيتفت عند حدا اني بعد كيدان كامود كوينو كابزيات ملء ان اينجتراغنا ليبنس بارتنرشافت نيبند بزتصحفه بزتمزغبه بصاينت يزنبر زلخو كم مرعزري وزيو مالتي تنبرت لي كابزي كشين فتح ندخونكا وي فتحت ندخونتي بزيات تسلمه وي تسلميا داوان جترينت لين عند حدا اني كاي تفاتحها ግን كل ጊዜ ተፈላሊ ከተነብርኩም ከአኒ ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚኣ ተጸልም ማለት እዩ ናብ ቁጽሪ 2 ክንከይድ Angaben zur Ehepartnerin bzw. eingetragenen Lebenspartnerin oder zum anderen leiblichen Elternteil bzw. Stiefelternteil im gemeinsamen Haushalt. إذا حدنت إزوزلو حابريتا نبعلت بيتكا وي بيتكي وي نتخال خفال ولادي نايتي قلعة وي كأب إتي مساخا وي مساخي تنبر زلو وي زلا سبعي وي سبيتي عاد مالج حج وي كأتا ولادي نجبزي نايبعل كيدان نملال نادي حجي بحن صاحبي ونور زلو إما شم نامه شم مالتي ولد أب مثالي فنامه ناكيد ميرشم سبنة مثالي تيتل معرض دكتور كيبوت داتوم نايتولد علت 24 ورح 3 شنجعت بيتن 88 شتات angehörigkeit ناي مننت ኤርትራዊት مالتي gegebenenfalls Geburtsname und frühere Name ناكيد محجي خالشم دير تخوينو ونايتولد خالشم دلو خوينو فاني أبزين لا أبتحتو أنت يبلالو أبستحتو حجي Anschrift wenn abweichend von antragstellender Person Straße Platz Hausnummer Postleitzahl Wohnort Stadt حجزي عند حدا تدراشخا كابتن إذا حتى تزقرب زلو سب فليز بلو خوين تدراشخا أبزي أتصحف مالتي نعرف لنا نحن حجي حدا دراشا بحنسا أنه بسلو زلو سوغان سعيد مالتي ناقص سلستخن كيد Angaben zum Zahlungsweg نأكفافلا نتي زهوخا جنزب زملكتي زي حجي أبزي تي IBAN International Bank Account Number مالتي أبزي تصحفو تي بيك كأبزي تعينت بانكي أبينا بانك مهمكم كأبزي تصحفو مالتي حجي بتحيتون تايبلالو كونتو إنهابرين إست توانا نايزي صحيحنا يزلنا ناي بانك قطرسي مينيو حجي بزي عند حدا أني antragstellende Person wie unter 1 تي أب قطر حارة تتغيس زولوسة ناتو إيزو قطر نملتقينا أبزي أن نمل أبزي أن نسألما مالتي عند حدا أني أبتحيتاق أني nicht antragstellende Person sondern تي بقص حادث تقيس زولو ويتنزل حادث زقرب زولو سب زي كونسي كالي نحرف بهال كوينو خاني أبزي أنا ملء أبزي أخاني نام فونام الشم نايت سب نايت قطر نايت بانك سوقنا زي أنا صحفو مالتي ناب قطري 4 نسجر ab 4 انتهي بلالو der Bescheid soll nicht mir sondern folgender Person zugesandt werden حجتي مالتي اتي وسانسي نعاي زي كونس نز صعب زلو سب يخسدودو زلو وي بحال مالتي بلالو بزي مالتي حجتي مالتي اتي فورمولا سددكم لهم وسانيهم كبو خلو اتمل ملس زهبكم ناباخم ناباي زي كونسي ناب كالسا وي ناب صعب سب يزخيد لكم ابزيات انت خوينا خم انت خوينا ناب كالسب خيتر لي هما تصحفتي شمابو مالتي نامه فونامه نكيد ميش Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person, Straße, Platz, Hausnummer, Postleitzahl, مالتي إن حد تدرشة خبتي إنه حتى ضارب زلوا سب فليز بلا خوينا خاني أبدأتها أدرشة تصحفلو مالتي إحنا حد يزيد ليناني أي ملونينا مالتي سلامتي حبيرهم بحبارة نور زلوا تفورم لازم زلوا نوعي مصر مالتي حبار سد مصر بحبارة زلوا ناقص حموشتهن كيد Angaben zu Kindern إذا حجين تأب زلوا حباريتها نتوم قلعود زملكات مالتي إذا حجي أبستعيد أنتايب لالو für jedes Kind für das Kindergeld beantragt wird, ist eine gesonderte Anlage Kind ausgefüllt einzureichen. ننا سوكف نايقول عجنزب تحتلو زلخا ولود حانتي نبينا Anlage Kind تبل فورمولا مليئها كتركب اللكا إذن زلو حجي أبستحتوها für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld نظام ذو صعب قلعود Kindergeld يوهابني إيو حجي بزيب عبراكيت اتيام تايلمالو auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung Abzweigung und Erstattung إذا حجي تايلمالو ولا اتي جنزب أبكال كونتو يؤتو وي تخفافيلو نابستفل عليه كونتو يكفل سلازي نقول زملكات ما يتحجن نتعمل قلعود وهابو ونظام صعب قلعود جنزب ناي Kindergeld ناي قلع جنزب يوهابي تبلتهم كاب زي أتمولونا تشمناتو مالتيو Vorname des Kindes gegebenenfalls abweichender Familienname كيدمياشم نايتي قلعة ويكأني فليز بلك كابتن أي سدرابيت شما بو فليز اللوم تقوينو خابت فورمولا زحت زلو مالتيو
ኣብዚ ሕጂ ንሕና እንታይ ንብላልና ኣንገሶም ገብሪ ህይወት ገቦት ዳቱም ዕለት 20 ወርሒ 1 2005 geschlecht ጾታ ማለት እዩ männlich ተባዕታይ by welche Familienkasse Kindergeldnummer Personalnummer ሕጂ በየናይ Familienkasse እቶም ዝኸፍሉ ናይ ቆልዑ ገንዘብ ማለት እዩ በበወራጆም እናቶም ስለዝኾኑ እታ ትኸፍለካ Familienkasse ኣብዚ ትሕብር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቆልዓ ቁፅሪ ወይ ፐርሶናል ቁፅሪ ትህብ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ናይ ቆልዓ ቁፅሪ ይብና ኣለና 123 FK 154320 ትሕታ ከዓ ተኻለኢት ወይ ተኻላይ ቆልዓ ከዓ እንተለና ከዓ ኣብዚ ምሳሌ ለምለም ገብሪ ህይወት ትውልድ ዕለት 3 ወርሒ 5 2007 ጾታ ኣንስተይቲ ቫይብሊሽ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ከዓኒ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ ማለት እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብታ ቀዳሚት ቪድዮ ሓቢርና ነርና ኣብኡ ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ቁፅሪ 6 ክንከይድ folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ቪድዮና እንድሕር ኣስተውዒልኩም ኮንኩም ኩሉ ግዜ እቲ ብዝሒ ዝወሃበካ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ካብቶም ብዝሒ ቆልዑት እዩ ዝውሰድ ንቀዳማይን ንኻልኣይን ዝወሃበካ ገንዘብ ሓደ ኾን ከሎ ኣብ ሳልሳይ ዝወሃበካ ካሊኡ ብዝሕ ብል ቅሩብ ኣብ ራብዓይ ዝወሃበካ እውን ብዝሕ ብል ሕጂ እንድሕር ካልኦት ቆልዑት ኣለዉ ዝኽፈሉ ገንዘብ ናይ ቆልዑት ኣብቲ ቁፅሪ ከኣትውለዎም ትብልዎ እንተሊኹም ኣብዛ ቁፅሪ 6 ትመልእዎም ማለት እዩ ትሽምናቶም ፎና መለስኪንደስ ናይ ቅድሚያ ሽም ናይ ቆልዓ ወይ ከዓ እንድሕር ሽማ ቦፍሊ ዝበለ ኮይኑ ጽሓፍኡ ኣብዚኣ ተጽሕፎም ከምታ ላዕሊ ዝመላእናያ ገቦት ዳቱም ናይ ትውልድ ዕለት geschlecht ጾታ ማለት እዩ እቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ከዓ መን ዝወሃቦ ከዓ እዚኣ ቪያ ቤቲ das Kindergeld ናመ ፎናመ ሽምን ሽማቦን እቲ ነቲ ነዚ ቆልዓ ዝወሃብ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ by welche Familienkasse እዚኣ እውን Kindergeld nummer Personal nummer ነቲ Familienkasse ኣትኸፍሎ ዘላ ነቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ቁፅሪ ናቱ ከዓ እዚኣ ተጽሕፉ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ብዙሕ ማብ ዝተጠቕስዎም ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ich versichere dass alle Angaben auch in den Anlagen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de habe ich zur Kenntnis genommen. እዚ ሕጂ እንታይ ኣትብዘላ ኣነ የረጋግጽ ኣለኹ እዚ ሂበዮ ዘለኹ ጽሑፍ ዋላ ኣብቲ ተወሳኺ ፎርሙላታት ሓቅን ምሉኡን ከም ዝኾነ ነዚ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ዝትንክፍ ዝኾነ ምቅያራት ንዝህሉ ብቁልጡፍ ነቲ ፋሚሊየንካሰ ክሕብር ከም ዘለኒ ፈሊጠ ኣለኹ ነቲ መሕበሪ ሜርክፕላት ኪንደርጌልድ ዝብል ከማን ሪኤዮ ኣለኹ እዚ ማለት እዚ ኣጽሕፍቲ እዚኣ ማለት እዩ ኣብታ ትሕታ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ሂንቫይስ ሱም ዳትንሹትዝ ሓበሬታ ንምዕቃብ ዳታ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ዲ ዳትን werden aufgrund und zum Zweck der Paragraph 31, 62 bis 78 Einkommenssteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu ihrem Recht im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse zu finden unter www.familienkasse.de, auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እዚ ዳታ ብምኽንያት አንቀጽ 31 62 ናይ ቀረጽ ሕግን ንምእላይ ኣሰራርሓ ናይ ሃገራዊ ቆልዑት ገንዘብ ኢና ንጥቀመሉ ንመሰልካ ብዛዕባ ውልቃዊ ዳታኻ ኣብ አንቀጽ 13 14 ናይ ዳታ መሰረታዊ ኣተኣላልያ ሕጊ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ኣብዚ ኢንተርኔት ሳይት ናይ ፋሚሊየንካሰ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ንምዕቃብ ዳታ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዘሎ ከማን ብኸመይ ከም ትረኽብዎ ኣብኡ ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ከኣኒ ዳቱም ዕለት ማለት እዩ ንምሳሌ ዕለት 30 ወርሒ 9 2020 ኣብ የማናይ ወገን ከዓ Unterschrift der Antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung እዚ ሕጂ ፌርማ ናይቲ ነዚ ሓተታ ዘቕርብ ዘሎ ሰብን ወይ ከዓ እቲ ሓላፍነት ናቱ ተሸኪሙሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ትፈርም ኣብ ትሕቲ ኣኸኣኒ ካልእ እንታይ ትብላላ ሕጂ ich bin damit einverstanden dass das Kindergeld zugunsten der antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird እዚ ሕጂ ዘሎ ኣነ ተቐቢለ ኣለኹ እቲ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ነቲ ዘመልክት ዘሎ ሰብ ንኽወሃቦ ወይ ከዓ ንኽፍቀደሉ ዳቱም ዕለት 30 ወርሒ 9 2020 ሕጂ ዛ ትሕቲ እንታይ ትብላላ ኣብ የማናይ ወገን ከዓ Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person bzw. deren gesetzlichen Vertretung ፌርማ ናይቲ ኣብ ቁጽሪ 2 ተጠቒሱ ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዘሎ ንዑ ክፍርመሉ ዝኽእል ሰብ ማለት ፌርማ ክቡራት ተኸታተልትና እታ ፎርሙላር አንትራግ auf Kindergeld ትብል ሓተ
حتى نقول عن زب المركب أبزي أودينا لنا أتي مسز فورمولا زوهابكم صحفات كلا حبريتاتن كمتي أبتلع على زحبرنا ويزنبرنا يا حبيبنا متان كرداكم قرب دسسك نبولينا صفا أبزي حجي Hinweise zum Antrag auf Kindergeld und zur Anlage Kind زحج انت اذو زلو حابريتا نحاتتا نيقول عجنزب زملكتن نتمسؤو تركبو ويتمليو زركب فورمولان زملكتي زبلي Fühlen Sie bitte den Antragsvortrag und die Anlage Kind sorgfältig und gut leserlich aus und kreuzen Sie das Zutreffende an. زحجي انت اذو زلو نازي فورمولازي كتملئ خلخا تجديسكان تتنقيقكان بصبوق كم زنبب غيركان ملأيو اتي عجداسن ادلاين زخونه زملأ فورمولا خاني أسألمو Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. Vermacher Eitresayo. Sofern Sie minderjährig sind, muss Ihr gesetzlicher Vertreter für Sie unterschreiben. In der Rede تتعدم خونكا minderjährig تتعدم مالتي وخاني اتي حلفنا زلو نعخا حق مالتي ولدخا خونو نحد انا خال حلفنا حق زلو خينو نعخا زتشكملكا خاني نسوق فرملكا allo ويب. Abtichtuha lassen Sie den Antrag auch von dem mit Ihnen gemeinsam in einem Haushalt lebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner anderen Elternteil unterschreiben, wenn er damit einverstanden ist, dass sie das Kindergeld erhalten. Nazi Formula Zakhani, nazi hatata Zakhani, betkhal waladi betkhal khfal waladi malati way betimsakhaz nabr zolo akal hadarka ba'alt betka way ba'alt betki way ka timsakha kham hada hibrat sidra bet timsakhaz nabr zolo akal afarm way yfarmulu ndhar dani nisxanati naqol genzab nxtwahabo faqadenya khoynu malati zolo wenn kein Einvernehmen besteht teilen Sie dies bitte der Familienkasse mit. زتا إذا حجي عند حد سمع زي بالكم كوينو من تجنزبي وهابو نت Familienkasse بجاهم Wurde der Berechtigte gerichtlich bestimmt, fügen Sie bitte den Bescheid bei. عند حد أني تزملكتو أكل نمن كم بصحوت سنة ولا عجنزب ببيت فردي توصينه خوينو توصاني نزا فورمولازيا ويمزا فورمولازيا أركب بالماليج. Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn er vollständig ausgefüllt wurde. أستوعل أبزي بلا لزحجي إذا حتى تخا كنصرحه نخل عند حد أني ملء بملء بقنع مليء Soweit für die Ermittlung des Kindergeld-Sachverhalts Nachweise einzureichen sind, können die nicht benötigten Angaben, zum Beispiel die Schulnoten auf dem Abschlusszeugnis, unkenntlich gemacht werden. Seit dem 01.01.2016 ist Voraussetzung für den Anspruch auf Kindergeld, dass die anspruchsberechtigte Person und das Kind durch die an sie vergebenden steuerlichen Identifikationsnummern Paragraph 139b der Abgabenordnung identifiziert werden. ግዴታ እዩ እቲ ቆልዓ ገንዘብ ንኽትረክብ በቲ ናትካ ናይ ቀረጽ አይዲ ዝውሃበካ ቁጽሪ ማለት እዩ በአንቀጽ 169 ቢ እቲ ናይ ዝውሃብ ሕጊ ብኡ በቲ ቁጽርቲ ንዓኻ መን ምዃንካ ክፈልጡኻ አይደንቲፋይ ይገብሩካ ማለት እዩ ከረጋገጹ መን ምዃንካ Seit 2008 wird jeder Person, die mit Hauptwohnung oder alleinige Wohnung in einem Melderegister in Deutschland erfasst ist, eine steuerliche Identifikationsnummer zugeteilt. ካብ 2008 ዓመታት ሒዙ ነፍስ ወከፍ ቆልዓ ኣብዚ ጀርመን ከም ተቀማጢ ኮይኑ ንሕዳኒ ምዝጉብ ኮይኑ ነፍስ ወከፉ እዛ ቁጽሪ እዚኣ ይወሃብ እዩ Personen, die nicht melderechtlich erfasst, aber in Deutschland steuerpflichtig sind, erhalten ebenfalls eine steuerliche Identifikationsnummer. ሰባት ኣብዚ ዓዲ ምዝጉባት ዘይኮኑ ከም ተቀማጦ ማለት እዩ ግን ኣብ ጀርመን ቀረጽ ዝኸፍሉ እንድሕዳ ኮይኖም ከማን እዛ ናይ ቀረጽ ቁጽሪ ይወሃቡ እዮም ይዝብዘር ኣብትሕቱ ከዓ ihre steuerliche Identifikationsnummer und die ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mitteilungsschreiben des Bundeszentralamtes für Steuern. እቲ ናትካ ናይ ውሉድካ ናይ ቀረጽ አይዲ ቁጽሪ ከኣኒ ኣብቲ ጽሑፍ ናይቲ Bundeszentralamtes für Steuern ዝበሃል ትረኽቦ ኢኻ. Ihre Nummer ist auch auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers oder in Ihrem Einkommenssteuerbescheid verzeichnet. እቲ ናትካ አይዲ ቁጽሪ ከማኒ ኣብቲ ናይ ቀረጽ ትኸፍለሉ ናይ ደሞዝካ ወረቐት ናይ ውሃብ ስራሕካ ካብ ውሃብ ስራሕካ ዝወሃበካ ኣብኡ እውን ትረኽቦ ኢኻ ይብላሉ ማለት እዩ. Sollten Sie Ihre steuerliche Identifikationsnummer in den genannten Unterlagen nicht finden, können Sie mit dem
dem Eingabe Formular im Internetportal des Bundeszentralamtes für Steuern www.bzst.de erneute Zusendung እንድሕር ኣብዚ ዝሓቢርካዮ ዘለኻ ፅሑፋት እቲ ናትካ ናይ አይዲ ናይ ቀረፅ አይዲ ቁፅሪ ዘይረኺብካዮ ኣብ ኢንተርኔት ኣብቲ ናይ ቡንደስሴንትራል አምት ናይ ቀረፅ ማለት እዩ ኣብ www.bzst.de ኣቲኻ ብፅሑፍ ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን እንደገና ክሰዱልካ ከም ዘለዎም ቁፅሪ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ይብላሎ ማለት እዩ Die Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer durch das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt schriftlich እቲ ሓበሬታ ከኣኒ ብፅሑፍ የምሰዱልካ ማለት እዩ ትቁፅርካ Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann sie weder telefonisch noch per E-Mail übermittelt werden. ናይ ዳታ ምዕቃብ ሕጊ ምክንያት ብቴሌፎን ወይ ብኢሜይል ክወሃበካ ወይ ክሕበረካ ኣይክእልን Wenn Sie aus dem Ausland nach Deutschland umziehen, erhalten Sie automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern Ihre steuerliche Identifikationsnummer per Post, wenn Sie sich beim Einwohnermeldeamt gemeldet haben. እንድሕር ደኣኻ ወፃኢ ናብ ጀርመን ቀይርካ ባዕሎም ምስተመዝገብካ ኣብዚ ከም ዝቀየርካ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ አይንቮነርሜልደኣምት ዝበሃል ትምዝገበሉ ተቐማጣይ ናይ ዝዓዲ ምዃንካ ኣብቲ ዘለኻዮ ከተማ ኣብዚ ሃገር ክትምዝገብ ኣለካ ተቐማጥ ናይ ጀርመን ትኾንካ ምስተመዝገብካ ባዕሉ ፖስጣ እቲ ናትካ ቁፅሪ ይመፀካ ማለት እዩ Die steuerliche Identifikationsnummer Ihres Kindes wird unmittelbar nach der Geburt an dessen Meldeadresse versandt. እቲ ናይ ቀረፅ አይዲ ናይ ውሉድካ ከኣኒ ምስ ተወለደ ሽዑን ሽዑ ብጥቃጥቃ ማለት ይቀልጢፉ ናብቲ ኣድራሻ ተመዝጊብሉ ዘሎ ታቁፅሪ ይመፀካ ሽዑ ህፃን ከሎ ማለት እዩ Für Kinder, die sich mittlerweile im Ausland aufhalten, die aber im Inland bereits eine steuerliche Identifikationsnummer erhalten haben, geben Sie bitte die im Inland erhaltene steuerliche Identifikationsnummer an. ንቆልዑት ንውሉዳት ኣብዚ ቁፅሪ ዝተዋሃቡ ሕጂ ግን ኣብ ወፃኢ ዘለው እንድሕር ደኣኒ ቁፅሪ ክትህብ ኮንካ እታ ኣብዚ ዓዲ ከለው ዝተዋሃብዋ ቁፅሪ ኢኻ ትህብ ይብላሎ ብዙ ማለት እዩ Wird für das Kind in Deutschland keine steuerliche Identifikationsnummer vergeben, weil es zum Beispiel im EU-Ausland lebt, dann ist das Kind auf andere geeignete Weise mit Hilfe der in den jeweiligen Ländern gebräuchlichen Personenidentifikationsmerkmale und Dokumente zu identifizieren. እንድሕር ደኣኒ ንውሉድካ ናይ ቀረፅ አይዲ ዘይተዋህቦ ኮይኑ ንምሳሌ ኣብ ናይ ኣውሮጳ ወፃኢ ዝቕመጥ ስለዝኾነ ብናይ ካልእ ተመሳሳሊ ናይቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገር መረጋገፂ መንነት ወይ ናቱ መረጋገፅነት ናቱ ቆልዓ ማለት እዩ እቲ ናቱ ዳታ ወይ ናቱ ሽም ክትሕብር ትኽእል ኢኻ Iswilmat Dokument verrückt drin. Welche Nachweise genau benötigt werden, erfahren Sie von Ihrer Familienkasse. Ein Dokument, wo immer ragazzi kam zedli, die Familienkasse habrakai, wo ka auch verrückt drin haberita. Weitere Fragen zur steuerlichen Identifikationsnummer als Anspruchvoraussetzung werden unter www.bzst.de beantwortet. Kale Hutotat netinai karaz ID oder zmelkat, ne wahabekan, بؤنت زملكت ab Internet www.bzst.de أو يملسي تحطو يبلو مالتو نابتحتو قانتا يبلا حجي Auszahlungsbeschränkung إذا حجي نتي أكفافلا نايتي جنزب نايقول ع جنزب زملكتيو حجي نتا يبلا festgesetztes Kindergeld wird rückwirkend nur für die letzten 6 Monate vor Beginn des Monats ausgezahlt, in dem der Antrag auf Kindergeld bei der Familienkasse eingegangen ist. እቲ ዝተወሰነ ናይ ቆልዓ ገንዘብ ንኽወሃበካ ዝተወሰነ ማለት እዩ እንተ ነውሐ ናይ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ጥራሕ እዩ ክፈለካ ዝኽእል በቲ ዓንቀጽ 70 ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ Antrag auf Kindergeld እቲ ሓተታ ነቲ ቆልዓ ዝምልከት ነቲ ፎርሙላ ኣመላልኣ ነፍስ ወከፍ ኣብዚ ሕጂ zu 1 und 2 ይብላሎ ንቁፅሪ 1 ንቁፅሪ 2 ዝምልከት ሓተታ ሕግዘካ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ንምፍላጥ እዩ ንሱ ሕጂ መሊንያ ንሕና ኣብዚ ኣየድናኒ ኣብትሕቲኡ ከዓ ነቲ ኣንላግ ኪንድ እታ ፎርሙላ እዚኣውን ክመላእና ኣብታ ሳልሰይቲ ቪድዮ ንዕኡ ዝምልከት እውን እዚ ሓበሬታ ነቲ ኣመላልኡ እዩ ዝሕብር ዘሎ ዝውን እሳ ከዓ ኣብታ ሳልሰይቲ ቪድዮ ክንሪኣ ኢና ክቡራት ተኸታተልትና ፎርሙላና ምምላእ ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ምስዛ ፎርሙላ እዚኣ ክትምላእ ዘለዋ ኣንላግ ኪንድ ትብል ፎርሙላ ሓቢርና ምሳኩም ንምምላእ ኣብ ሳልሰይቲ ቪድዮና ክንቅፅል ከምቲ ልሙድ ከዓ ዝኾነ ዘይበርሀ ወይ ዘይተረዳእኩም ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ወይ ብኢሜይል ክትፅሕፉልና ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ፅንሑ